Ita ai amai samta puna te amtai. Talot. Ia tele lope wa e pa ir turanga le tula e pa no grounds for HRPP's motion e withhold le a for le district development project le na lato muli el famsinonga mana ia lava fela fo inga le ali fam le famsin sili ia malelo ia sa tula i mola towa wa pena fa pele sa longa le fionga le famsino sili ta tauna e sila fia fu mono o esa e to tonu o le official attorney general ia e melani le mai tongi ma ale mo o le na fisilingia pena titilo i vaenga uma clause o tula fono ai tali ai ia le foi la reserve la le fai unga le nei se ia mai se fai unga le famsi o a fia le a mai ele la to le fai unga famsi nonga ona fea na fai ona nei ona ne ai vaso lente ala so e ala for right le it's either that or early this week but o le tulanga na iai man to fa le tangi lena tangi e tu le e pa malvaenga le HRPP ina ia ta fia le tufa tufaina le lufilufina o le poloketi ai mai se lava le se lau lima sefulu tala le back to school ia la o uma fai fela fo inga i tu tonu fai fela fo inga la fa wata fia pending la fai unga ai mali fela fo inga langa o le loia lo tula i mo le vaenga ale malo o eia se loia batu fafo or something peacefully le fai o le palangi le la safa manino la va foi na ye la fesili sa fisilingia foi maono le a foi le mafua anga le protector fainga malo o le ale la na tale manino le songa le loia lo tula imo o ngā luenga whai e ati na e ai le economy a Samoa lualua nulunga. Ai fesilingia tusa o le latu te fesilingia le a foi le awala na whai e tai fono ma mea whapena which is irrelevant e le ise me mawai ai na ye la fesilingia le li whaamasino sili ia ai tali ia le loia na te li titilo iai le na whapea saunoanga. You should know very well. You used to work in the Attorney General. Ia, le koe kau pe ala tu ia la tu tangina api. Iyo e. Ia, whao menisi ta whao mole. Ia, te tono ai wa e whai loa ia tō whinga forward tato sui whai pule forward le ainga fast. Lea ua umana wha loa inai ia. Nafi. Ia, le nā. Ia whapea foi wa mai alo ia le whamavaenga le fionga le whaipule vai maunga tolu. O le mea o te fia pā ia le tū le epa. O te whafta ia le fionga le li pā le mia. Ona ua o le awa o mana whamavae mai le ia tau ia le atadi e whawhaingo fiena ta upo Wa mai le whamavaenga le ata maadi. Ia ai e le iai se manatu ai asa whaatantari le fionga le li pandemia e tu lewa noa whapea e abatu ai se whara e au po se whamanuianga a le taitai o le sa lato ngā ruru e whaatasi fo i malea tani ia e lea ia o te whaftai au ia e le fionga le li pandemia moni langa saunoanga e moni tātou te wāwai se ese i tātou whainga whai i le vaenga pāti but tātou te o mailo te tonu o le palemene o atasi o malatou. Ia o te whaftai e le fionga le li palemia o lona tu laki ia maawe whamanianga i le tamawhainga le atari. Ia, te sile fia foi vaenga ia mawhanua. I le ni vaenga whapea o i e whaonga i e me common sense. Ia me o le tō wha ma le uta whetutu na i o le matai Samoa. Mana tua o le taurangi o le whale o matai. Moni lava. Matai Samoa lai e le soifua whetu nai. O le tangata sai lalo o lana pule o lana mai whauwhai. Lea o wha mawai. Le aua le mawhauwhai nisi mea. Ai whai se whawhai. Whai se tala. Lea la ua pa i ai i la fionga le li pale mea. Mea le whetu i le ese senga i o tō wha. O le ese senga i o le whetu nai. Ai whaftai, ia o le ua whaireri pāre mia masua le pāre mene. Wai alu atu nei ai le toi fo i mai.
Ia ua aloa toi se upo le palemene na whai atu iai. O le winga nā le mea. Esa. Moni lava tula epa. O le tele o le esenga o tai nei. E mitai mai o lato whailonga universite. Peo na sau noa le fionga le li pale mia. Sasina is my university. A o le ala, o le tō whā whita lai, o le tō whā lofa, o le tō whā i le anga nuu. Ia o whea o iai. Ia, malo, whaftai. O le tūlanga, ia, le wa manino wa fola mai o le vai aso o le masino me mo le vai aso atoa. Le lausu e le fontanga le atoa Samoa i a fo i tūmua i polu a. Le la whape lua aso i tūmua ai whai ule aso e tasianga i o sa la whai. O tusa o soala upulenga i o fuafuanga o atina e whaleleia i tamau a inga o whatoanga te malanga inga whai ngā whaiwa manuia le malo maona tangata te whataua inga tua oi whawao malo e se le mānei o le nei mafutanga ma o le monga toa i te leia le manuia o le asasa atu le tātou atu nuu e le lei umai le vāo tua oi leo tātou ma le matutuila ma manua Ia, peo no whaatutula epa o le aso o lo whamamaluina ai le United Nations Women's International Day. Ia ai peila o le theme kala le whaangaina o le langu violet, the royal colour. Ia, nā la ia ta penanga lo sa union tato whainga malo pe o nei ia le whailonga ai le whaatau o le sao tinam tamaitai i whaululunga mai se le United Women tamaitai malo o whaatasi ia o te whawhetai ai fo i la le fionga sui pale mia le fionga ia mulpola ana rosa o ia lea lo whai masui o le tato malo le fontanga i lontona I watched her i le fontanga le nei. She looked glamorous. You know, yona la yona te unga. E whamati e ai le tūlanga o tinama tamaitai mai le tātou tūlangi Pasifika. Ia, o te loa nā alu ta penāle tamaitai na te lo leile. Absolutely. And knowing la fionga tamaitai sui pale mia tula epa. Ia. O le takata e ese le whaatawaina ia te ia le sao o tamaitai. Tinama tamaitai. E wana misia tu foi le paai atu le fono waili no foi ia lana no foi tu tono le fono tanga le nei aso. Iyo E iei se vaenga o te fia whaailoa atu tula epa e lua ni vaenga nei. Tusa mo i mātou wai e nei New Zealand. Nei ai New Zealand. O iei se whaalawe ua whaailoa mai o se talavau luas fuktau sanga mai o lona ethnicity o le fiti ana olam whanau i nei au kilangi. Whaailoa mai na matua i leanga fōlinga to olu te tulou ia o lua ai o wa manawa o le follow ia iala o lungo o ala tere mawe. Ai whamai ua poloka o na ua le railway arm ia e lem whaina kolosi sesi pēa o le railway. Ai whamai tu nā tawale ai punga tuale Samoa lea la tu fasi ai ngā oso. Ai whawhetai o leo wa whailoa mai leo sa ilia leo o le taavale o le Land Cruiser Toyota Silver Prado o longa number plate o le QZF45. O ai sesi o whaafonga mai o lato sila fia le nei tangata ia whaafsota i wawe le mtanga luenga lo fisa leo. E sere matanga fōlinga le nei talavou le titi whapea saka kiki ina o na fōlinga i steel cap boots. Steel toe? Yes. Walaki, o loo iai lona to o lua i to tonu o le taamale na pu e lae le tina
le number plate o le ta'avale le tutongo ai luma ai oso mai lalo sau fasili le talavau lenei ia na o mea whaatau wale ai na ai ia le ngoa tau le lei o Samoa. Lona lua, o le asnotu la epa, sa o sau whai ei tono le hairdresser. Le la tau whai whata umana na whai ia te ia ngai o inga le au whai nganuinga. E mauluma le te tonu le tina. E mauluma le tina. I can tell o le accent ele o se tangata anu maoli na whaia ele tama pe fia le mea whaielo na ma pola le mea mana o whai tu whapea mai lo straightening ia whatulo tama wheliwai se iti tilo ina ua wheliwai whatulo le tama tolu sfulima tā lai whaiai Awai, o te i o le au te sa whai lau telefoni. Awa awa wau. What? Don't you know I'm a pensioner? Don't you know? What's my discount as a pensioner? Lea la tau wha mama lama tua sitama. O a whai o te leilo se Samoa. Sa umai tau wha pepo se to e lau ono le accent. Ai ina ua whai atu ale tama le ai. Woi, ia na palau vale loa lotu mai fafo. Tu mai loi fafo wala au mai le tala. Ia o mea whaapusiki a whapene o inano i lo ai o le Samoa. A o e whaafofonga mai o le tina lea. O le tina? Io e. A o whaafofonga mai. O le pensioner. E le whape e te pensioner. Na e alula ia e te everywhere you go e ke shop ai. Na e expect ai la i o sau discount. O loo iei kou code card wa umana abatu. E te anga ai e discount I lungo basi, transport, public transport. I lungo trains, ma lungo waa. Ai o pisi nisi tu ma oti. E te le whaonga ina ai se discount o lau pensioner. Wha mole mole. Aua to te whaonga se ina le tūlanga o otota. I'm a pensioner myself. I paid over 200 le whaingolo ulu. O te leo whaonga ina pinga na pensioner. Whamon a e le malama lama e le whaonga ina o lau gold card. Fesilingia le ofisa o le wins ina ia whamama lama po o a au nanga e mawhai nanga maa i e lau pensioner card. E pangalea o na o a o le Samoa o oi o le Samoa ana e leo malu ma e fesilingia pea ai o lo ava abau ma e palau walu wale manuia. Ia na o walalo le avatu. Ai longa o nei lo o Samoa. Wa ai ana ni lo o Samoa atu e tau whai fularo. Funny thing, I have a feeling she must have spotted that we lungo tapo kalame because e ava abau wale tamam fasepa ma ia te au. Nela sa walola si tama wa nai tangata nei le fale o tiulu le tu le epa. O me tangata no Vietnamese e le nanu Sa wale o si tama fai mai sidi mai le ale wingo le pensioner. No tangalo le se I fatu le tama o tangata onos fulima tau sanga I lunga. Wa mawala to pension is a special benefit mai le malo. Ai e pau au nanga im fai ai o na mawala ko discount. O lungo public transport, o lungo train tavale afi, o lungo maa. Vanga na o iei se company tuma oti, wa iei se lato promotion e whaonga I nai se discount, mo tangata matutua, o nafto ama whai lea na whai. Pe o le tūlanga le whia whai noa toi, a watu te abusinga le tūlanga whapea wa tau pensioner, o na tau demand ai lea, te sili le awala file mu. Le e au mai e mo mauola I information o ta vale le piona e ta o mai. Ia. O le whape mai tu le pa o le tangata le na e ona le ta vale lea na li potia mai e mo whanua. Michelle Ivy. O le van
na tua turunga. Michelle Ivy Van Eden, QCF 35 2000 Toyota Land Cruiser. Le Toyota Land Cruiser 467 North Road, Waikiki, Australia. Ia nga, pio information na le mai ta. Tula epa, o le te titi la te whaftai mol mawola, o le te tira tu tuatusi le au mai, o le 467 North Road, Waikiki in the Cargo. That's way down the bottom of the South Island. Bo o le mea wa toi foi, or they even, e mawala wa, No, we going to drive my out of state, out of town. Malo. Tayo le ua atonu e maua e sisi ia le tulanga le ua whailo mai. Ia, e whaisi matu iao ia mea, mai tu maulaloi. Nā i o tātu tangata. Maulaloi nai i o tātu tangata Samoa. Matau ave ia le tau le angai nai o le suafosi o tātu atunuu. Ia, ana tāu mai rola ia. Ona le I lava so taimi piono whai atu le so olo waso pisi le so ta penanga umaumea a wala le family service le mona nei le fiafi. No ufia mata lava I le fono ai le I lava so taimi o te mata ai le fono. O leo no umai ta watu nei sau tala lau sau noanga whaapea o discrimination. E tatele I ola le vaenga le, pau le vaenga na o fia o iai tula epa. No whalongolongo tu ina o whamuna o papo E se panga le o tangata ina mātutua o le mātua ai. Mantu whato ina nei, I le amatanga I le I whasalalaua to finga o taitai whono. Na whailanga la unga wha tau pou ma whapea mai, au mai le to finga taitai whono ia te ia o ia le tamare tu malua no this. No ina wa fai ia tau ia tusi apalai le ia ru apalai na avilan tu te ale wa sau le fono fa pe mai o ia le mala malama o fesili ngie lo nei tu malo ai se ame se awole tau fa valea wa e matua fa ave fe la mela fesili ngie lo tu malo le wa lo le tu malo e te le apalai le ala le avele o e matai fono ai fallinga mai pe e tau whaaleanga le whainga o le tala a ngai le taitai whanolo iai nei. Le iso na malama I meo tutupu. Ia tau noa le fionga le li pale mia. Whaina susue so alau pule mao. Ma taitai whono, ma le komiti whawai ina ia malama I meo tutupu. Ia, ai umai foi. Tu sa e foi le si ulupo o le whapea mai. Ia leina matau le winga tala na saini yoi te saini ongolo la ku fifa kupi saini la o kupi al malo tala mai matau tu malo ai mantua moni tu pe malo a o le pepe na fofo ai o le pepe na fofo le fast ai o tu pe le malo o le finga malo o tu lai o la to e pule le fa so ina ia au te alula o whai patata noanga le suile mai whalatai, te le mawala na o lau le no mawala o sa noanga whapea about the discrimination. Lea le tūlanga wo iau tula epa. Io e mana tua foi sa o lana fisiliale na fisimomoi o ai tonu e ana le fono whawai o le malo o le tu malo. Le lana te fio mai o le whai tula tala. I le eise mea na initiate mea le fono whawai e le malo. Rio e le eise mea na whamaite le malo ma whapurkala mea tu le malo pauare mea ale tu malo o le wane whatino ma whangaioi. A ua whisila po wa a whaparangi o le ona o le mele. I le whai atu e ona le malo o utouia na le wane whatino ma whangaioi. A olona ioe. Ai o le tau o le langalela ua matu ia I le fionga li pale mia le tala. Ele no tailo elong ono fo leia te. Na o alatu o le tamo le ele. Na o whanau le nu.
no whanau le tu malo atu to te ena mai whangaina la upule ta ul whailonga tangata si mai whailonga tangata ai le ia ma fau i le whaapunga matai tu tasi la fo i le ta o le pule tu tasi e pula ele ngota o la tu fio Lena fai yo. Le whaalinga e sa se isia man whau whai na o le heita pipi i la sia o la tu lau ele la le ta o le mele discrimination whailonga tangata e pula ngai mo le o soa tautala ai le se i fua ta tau ma fau na whai le tautala le mutu Pero le tulanga le na mo fanua. O le tasila le suina man tua te ea. Matautia. E pe e fa le lo. Ai I tu ai te. A pe le te ma sorry to like. O le ma watu fa pena tula I lunga fola o ia na faila na tusi apalaina watu le interview ama ai le ta ua na alu le interview malana tusi te. Ioi. O le mea matanga le na. A wharongo mai. O le minister to a minister na fi no fum fa mana malama fa sao. Ioi. No na sa oi. Ngai te le fa matala ina mai le si tusi na ela tu moi. Exactly. Me ton mala le fa le la ta no mea ia. No fo ale si file ton il neso ato te li falong il leo. Yo to ina le. Te fatu le senga wa lo fa tu puni tu ngata. O le mena tu il men no fo le ai ma se leo ana nei. Yo fo la na tenye lo matua le. Ile I te li falong fo lo na leo. Pawala yo tangata lang le na umal fo no nei. Pau yo tangata na fa no na nei. Ale wino le tala. Le malama e o le loia le na uma I le ta upura nei. E o mai ma faufonga whawhia popoko fo I le whape na o la tau ai loa manuwa lea mea. Aina matua I le mwhai ana tala tu talia I manatu le malo. Te atura I le whiunga le lipa nia. E wha manino wha malama I am tau. Wha malama e minsta le rili o sila. Uma. Ioe. O le fa e la fomela na upuna al failonga tangata. Ele to no foi to ta no ia tia. Tau mai I le foi. E te ele suyo o fale la taima samatau. O te le o tonu po fetu ela tamo nam la ulu. Yo mai te foi nam la ulu I le tu la fonta fa ofi. Te famuina. Pawai o suina lango ana nei. Lango le suyo sa lenga, le lua. Lango manaya manatu tuya. Manaya manatu tuya I la tau wharongo. Le la whape mai la whiunga le. Auto inga mafofonga na ia mafanua le lenta tano ia. Le o e sua lau pule, o le o e tala noa. Ia le la o umai. Whoringa mai, wale pi ia tuya. E pe o ia le o sifia I, po ia le o 8, le o a. Ai pi ia le na fa tu le o mea na te tau na mo mia o tou lava ta oto iai ia le ma le leanga ile o le malo leanga tu lo fe ai nai au te fa tai a ia tu ia o te fa tai le mafai o na faia le ngalunga so o ani si me la iti então a o le mafai o na so la pule le o tu au la fo iai ia le afo ia o I foi ngolo ankoris au la fo ia les tu pa imates nasa ioe le na ua tu au la fo ia ma tu ia le tai fono ai pina mo tangata lo nga lulue malama ile matiai ona olea tasi le au nga fa moi ole manuia mo le tumalo Ia, le fa sa mai o sisi o lea e lango la ba ai ana mla upe tau tu vai wala titi ana le la fo mai o lena na ia lango ina tu la fon e moni na ona lango ina ai sa ia mata upu sa na ia fa ilo ile tu langa o pe e loa o ia na fisiringia po le a tonu le winga
o le tai fono a o le ale pi ala na te lo o ia pi a o le ala ua ai mana tua fo I pe o te vatua ma tu malo fa fa tai a fai nei a te u fa paleina ia le sa pe fon fitalai ise vala au lia le malo e alua I fa ia la tu ia o tu Vai mai lo ia le a. io a fa la winga na tal ele te ana malama le leitu le pa mal HRPP mal lai tu ole ile me o lo tama fai tu ele malo ele ni tu langa ele ni tu langa ele a ole manu Ola lo fau esa no tu la epa. Ola wa ti lo iai. A fai na fa tonu inga tu la epa ia le to alima le wa tai fono so fa tasi. A fai na fa tonu ina e o fa mabai. And I am 150% sure o lai malama ai o le fa afina vale o no le a o le tau mawhai fa leanga al bloketi al malo. Ia. Feita wanele me nai lunga. O e feita umaina. Ia, lena ia pi o nai. O titiro le iai. I kona ta fasoa. O maua mai ni suenga mani resources mai Samoa. E tele lavani vaenga ua sui ai le mawhauwhau o le taiali seu. Ina ua manatua ua umanei ua maua le o ie tai fono so fatasi. Sa whailo na tiu te whaapule tu masavani e ngai a inga ma o ngā nuu o ani mana onga a. O I lena maua mai ele vai fofo lea. O I lena maua mai ele tali. E ui o tangata le HRPP sa lato palo taina taiali seu. Ai ua lilifa le lato lango le malo. Ona o le teimi mua lea. Wo o tu ese whaamanianga ia I lato. Talu mai o ia vei maunga tolu o le HRPP. Mai teimi fo I o whaipule o mawai o whailangi fo launga ia pali niko. Amli hang. E le whai mai tawina nai tangata nei. Le io o atu lava ni whaamanianga. Ai mai se fo I le tele o teimi sa talo sanga inai. Ni sosoani mana o mia. E le io o atu lava. Le lau whaamania mai lai lunga I tiavi. Le u whaamania mai lunga ina. Wai matua I tele le. Le scope o le o ngā nuu le kawai I a vai maunga tolu. Ia. O le tāua pu ia o le whaamawai o le whaipule. Tāua o se whateitainga le lei. Ia mō I lātou na o na whaafua e le whati. Ia, ua tūra I mai. Ia paule mea e a ngā fōi tāua por kalami. Ia a whafongfofo I le tūmalo. Ia e toe la lango ia wa leu manino e le toe tamo e ia nonu. Wa sa ofisili ia I tūlanga po o na tau loa o ing tangata lātou tele o lātou le a lātou tau fituli. Pe ta ina tele I ta ua o lo focus lava na ia teia. O a ui e tule e pau a o te whaftai lava I le fionga le li whaipule. E ui o le wa whamamai, whato a o te leta uina se whaipule pe a whapea o whaamaonia mai le asol palo te fōwhitai lo lan. O te whaftai I le toa o le loto, ma o le tangata e malama, ina ua ia savalia o ngā nuu o lona I tū malo, ma ia maua I lo le whaamaonianga o le mea le ua fofola mai e tangata lona I tū malo. Le lana liwa I lolan tofa o le ale me te tauna whai. Sa ia savalia, sa isa ilia, ina ia e maua se sosoani, ma maua se vai fofo, le la wai lana whai unga, whaamawai, ai te fo I whainga palota, ina ia whaamalia ina mana onga o lona I tū malo. Sa ofisi ngia fo I la ia na filo na so na fina ngalo, I le mata upu leo la tau whaapopo ai ia I tū malo whaapopo vai maunga, ma whaleata, na te langolangoina. Tua fifia fo I na ia ua lea te tau whaitau atu. O lona winga o le ao o vai maunga lima, ma whaleata lima.
Paleta lima. Ora fa mo o tu maloi mo silfia fo i tatu o fa fonfo. O tu maloi o le la fa pe o le ave uma i tata mai ima o e fai ile sa o tonga. Ile ngata ina fai la vote. Ai ke Aina e te wā. Run fa o ile fai una e te mi nei o tu malola fola na dua le la fo e fa popo. No vinga vai mo lima ma le faleata lima. Paleta lima. Yeah. Which is, o te whaftai e wholwhainga malo I le nei fofuanga. Yeah. Ka ai mamau, ona le whaatupu la ia o le whainumero tangata o le whai mai, te tonu o le whale mai maunga. Whakua poi I whaleata, na o whangaitia u le e loa langa o mata leo mainga o le vaenga le ai foi. Sa fatalua po me na mai saini e pola elme na mai e pia. To va ai ale si tu malo. O mai malela tu toninga. O le memo mo ale no vai toninga fa tasi tu pai. Mai foi mai foi matuia. Ma la tu tangata pe moto se furo la tu na mai. O mai le toninga. So uniform. Wholinga wa ai al mau poko. O le tasi. Oneness. O le tasi o le tu malo. Unity. Ioe. To le winga lana o le tala o le tau whetu le malo. O e tala noa. O e tala noa. O ntoe o mai rola I lea ua. Peo le aunga lava nao nei mea le. Se so le lea o mawhauwhaunga o. E a fua tua le taitai. Ma le sui taitai. E a whika foi kala whaia. Tula epa. Ina wa amai e namlau ulu I le vaenga o le taitai fono a ma taitai fono pi. E le ai se mea na laifona fesili po featu. O le lo ia le lafi lilo I fono toi. Se whamanino mai o le ale winga o le he's a O ia le tele a marti. Le la whaluina mai loina mnau. O whaiso o e foi. E fono toi le mea lea. E le ea o I le fono fetalai. E pi fesili anga I latu sui lea. Mena e tau o le whailonga lanu. Mena e tau o le wha mawalunga. Pe e na te le se respect I le fionga al fono fetalai. O le mea tonua tau leo la tofo. Nanga ke ro liga nga mea ngai fai. Nanga ke ro lea nga mea fai fesili lunga al fono fetalai. Ai leo koe fesili le sui o lai. Ioe. Alanga ke ro lea nga mea ngai fai. O Pero na o anga iei finaunga I ale whai pule le samatau mwhalatai. Pero o whamanino. Uman whamanam lama I le matau. Le ngaten whamanam lama le minsta. Whamanam lama e le a foi. E le whiunga le li parimia. E la umanino. O tue e longo le teifon. Ua le ua nala fua. Ua fiue. Ua fiue fiso o tai I le teifon. Pio le ua nufum. E matauria le se teifon e tani mai ian. Le ua sa rotoa I e whaleanga teifon. A tau tere lope sa ontan. Moi pepelo fua. Faini o fai vai umi o tau pepelo. Se fe solo mua tangata le o mautupo fe tonu lo na ia whaasino manga. E pepelo fua. Ia, o le sit mea. A mata te mai taile o tima. O le te mai taile o ai au tima le avai se tā. O le sina au mai e te mai tai. Au mai whawhesili. La le mea ta o le tu te te. E leo mātou o se tu te te. O le tu ngai. Ia malama tima. E sao. Just a name. A o ngā ruenga o la tu whaia mawhatino ina. O le te te. O la tau o tangata te te. E whiwala tau whi alo whai upu matala. Nā manino o la tau o tangata te te. O le tu te te e leo se tu ngai. Amazing that she's asking the question. How stupid is she? O ia na tusia le tusi te te. Whawhewhea lana whapea mai o le ale le winga o le upu o le tu te te. E lo lātou se tu te te o lātou le tuangai. Moni o lātou le tuangai te tono palemene. A o lātou ngai o inga I o whaatino. Ia le tusi lea o lea la wa te te e a lātou ngai o inga I o wha.
o whatino. Pe o le si mele na ia fesilingia, ua nofo ma fesilingia le whaatūrangaina po le hierarchy o le vaenga o mea sauai ia le steering committee, sauai ia le board of directors, ua whaapero na whingalo ua tau tele mau komiti, o whia tonu e anga iei, e whuilana na tūlai le minister, whaamanino, whaamalama, pe whuin tūlai ia le ese senga o tiute mawhaiva o le board of directors ma le steering committee. Le ana whaamanino le leim whaamalamalama na lila, ia na yala le fono na lila, i le whaamanino ina, ma le whaamalamalama ina e le vaenga ioe. E mesi alava le lo ia lea? Ioe. O le mea te whea tuitula e pa. Le muri ai nei le fontanga le wa whain. Ai le i amata le fontanga. Sa whai pre-seatings ale palemeni. I le tula fono le tau whaofi. Sa fofola o mai. It's like a training. O ai labang fesili fia liai. A lena iai uma la mena le fesili mai nei fesili. A le o mai ton. O le almele tulai mai. E whaafolinga ia whaafofonga mai e o lato I tu malo. Ia na le pau na le meto te maua. Whaamanino atu le tua le malo. Minsta. Whaapea foi le fionga le li pale mia. Ia na tau. Ia lela. Tala ia le whaipulo whala time sa matau. E tu whaile tua inga le anga na alu le interview e le ai. E o mai le so e le e whilongo na I mai mala. Whaaftaile. Le fionga le li minsta tu lai. Fofola. Te leo ta ua lau tusia. Le whaila, le wa whaailoa ia le te maita I whaipule a whalea lupo. Nga pia o le ale winga o le meo le tutete. Ale na, o au ngai o inga. Action speaks louders. Le tau tusi te te ele na whai. Tau te te e iai le taita I fono sa idinga o taita I fono mamia. Pea nai manino na mai e whainga malo. Ona o lo o iai I tu malo. O leo o mai le so. O le ta lia li poti masuesuenga. Ona o tupe sa whaanu. O le umi o tau mawhai e sueso latu lanu e tau mawhai whaamatala latu tusite. O le te le fo na ona malama sa mo le latu te e le te. Pe whaamatala o te e le process. O le alawa me te e. O le umi na latu whaarua I mere. O le vave fuire na malama sa mo. Tasile lo le sifai pu le fou atu I tono. Te lelo na sau tono tususinga o latu tusia. Ava fai pule le wale longa po le tulanga iai. Pe o le anga nu fa sa mo po le a tau tala mai wa pe o le teine vane o le ese nei to ngata solo. Sele. Se fai tau o fio mafofou ni tangata a. Tele lopo la tu lo le fai tau atu tangata o la tu mafofonga so. Moni lava a. O fa pea la to le winga to no le la tala tu le pale fai so a. O le fa pea la to. O le o mai e fai mai tala nei. E fa se ngo fiele to fa a li ima ma tu la to foi ma matai mata pa au I tu malo taitasi. Fa se ngo fiele to fa I ala to upuya. Ai ngalo ia lato. Action speaks louder than words. E toe whaamasiasi lava lato le a ilo le mea moni. Ia na fofola atu la I el whainga malo. Le ala la ufai atu I le meo le tō whā ma le utanga. Poto. Nua sau noa le sui le oifu. O sangone. Fe oifu I le ngor fai pule len pa uai olo. Leilua. Ele I yalu tele no turanga a mai fata oto mai ala na ngai amata I le tua lana sau e lola I le mana I ala na au mai ngola na fo I fata oto mai pe a unofo ni e fua I le loia na fele solo na manatu ma ua tu salo to no fua ia ma to fa matala mai I le atunu me e vai ai yo ia to mai taile Fai o lana ngana pe le lo fa samu. O lana ngana tau fai au mai o nga va falo ia.
le lana fai atu sa o ia te mai ia le i minsta langa le pise fōringa mai se court le ka ko mene ka pise court case le mea ka ko le la tau langa isea ele se o lana o le format o lana tala noa malana pi o le no fa matala mai o ia o loia mai la ese matanga langa le te fai tau atua e matau upu e matau lauru le atu Moni. Ai la i le sui le mai i o stoina ta sisina to ina pe ula ele ori oi leilua oi foi de fronte Leilua ka reni. ia leilua ka rene Wae tula e pa wae sa no nei la pe tula le fa pe o le watali atu minsta wa pe o le court le tato le fo. O mana tua i loa la ia ni tustu singa ia au mai. I le fai o le moli mau atu la e pale na fai. I le maliu o wha o la saka tu whanga. Wa pe ia o le tala noi to tono o le pale mene. Wan voi ana nafi o pesiani tamo le otaze Ia, wa e tulanga na iai. O le o fai lo mai ni siwa mai isole. O le mai lo tu e fai le moli. Tu al fesa. La mena lengan foi e fele mol mau. Ole mol mau al malo. Ala wano foi nei. Wala wa pe ala fai o tono pal menele fola o na fai ele o no fa vai el mele o e te lo me mali wa lucky la vale le fa la vorta ita io sauninga fi au den ta io sauninga ia ai o no nai fai fi au e la vale ta fiofi male au le sila fai fi au nei talat no read that unga le body language fai fi au to ale fi so le peo il pale mene mele kan ngor ko i mana tala noa i tau pulenga a malo o fatasi sau i le tula fono i le removing o le fa vai le tusa mo le sei fa forka ai abitutun sei fa auto e me tala no le fa ngor ai ngai le ko nga me ai fi fa lo mo si ai le ata folina a tio fole ne to ina le ma Lele mama le watu fa apea mai. Mal fai ngā palota o fiu e fota ia fa o sa ele fia wa tau mai ina. Wa ino fa o la sa ia te ia. A o le fia sa e tau mai luma. A o le fa noa le aina. O te tantonu, ai wa matua I regret le aina. Why did you stand up there? Isa o ili kata. Wala ia ai autima. Ia fa pe la te fa atonuina pe ola toe. We are above. We tell you about our experience and how le mato anga maa le mato ata mamai. Hello, le ai. Sasina is my university. A ofela wa iai. Ta I whainga malo. Lalme wa iai. Sa atul manuia ia Samoa. O atu ta I atu nui fafo. Ele masan iai. And that speaks volume. That speaks volume. Ka fe ko inga le ki mai ki fa pe tro maro teno. Sauro o ila en ke am pasai salai. Ai nge mo pale po. Ya. O maka ile loa e tangata ne ya fe le mon ma. Sa o ile upo le siko inga se le masi fio pa mia. Ele masi vale. I ole sa onga totu la le upo. Ele masi vale. O ka le maliu. Ai anga se mea fode. E ki o koe ola e ka kopau fa pea. So le ke le sa o mai se upo fa ma fan e do a inga o ki o ki ai sa o ri fa lau mai do le lo wika ya o. Io le winga tonu ala tala. O le mo mana tua nei no wai fa pea mai. O le whainga o le wholasanga a aua pea o le aitutonu o le court. Lai whai e langa ia la. Lai whai e na wholasanga I tutonu o le court. Fa pea la le whainga o le mol maua. Le maliu o le fionga fwe le sa whai ma minsta ia whaolasanga. Wa manatu I whatula epa. A le mea whai la le whai e nei la utala. A o sesi fo le lato vaenga.
Mai a mai lo, o mai e fono. Whapea, oe le tai. Ia wa whai, langa le pa wai leo ni maliu e whai e tura, e pale a mio lea. Le pa wai leo ni maliu. E alu, it's I, me, myself, and what. Ia. Ole me o te le lango ina. Na pai mai lorto ina yo na vai le mfaina tu o longa lo. Ole ama kwasa whaia. A whaku e whai o le mawhawhau ko i aule umi laso. Io e. Ona tei kinga le taimi o le a inga ma. Ile whape. Ai atu le epa. So o se maliu lava. Mana tua mai le maliu o le fionga ia lena maliu talwai nei. Tantimu. Le maliu le talwai nei ale. Ai. Talitimu, is it talitimu? Yeah, ai to le fo talitimu o le mana maliu. Oi. Atonu o leilo me se o tatu o mai mo se tau ia le sa fai le atu a le pata oi o tamatoa le to le tiu tamatoa le tiu tamatoa mantua la liu le na le na fai fole mo le mau le malo le fai e la epa sa ia tu la epa le taimi na fai el mo ma ele ia sana mo le mau na fai fa pena fai la maliu o falsa sa le tata wana tu i lunga. Langa e tasi al mo le mau o le mau al malo. E le ise mea whapea mo le mau tai le tuangai. There's no such thing. Tasi la vale le mo le mau na o le mo le mau o le malo. Tu sai ma le tau tua a le a fui tamali. Ia lal melen whaingi. O le la tu wha ai loa o a utotono al pale mene o a ona o winga wha tau te e la vai whainga malo le tu rai mai. Tu sarena la tuto ina failan campaign o nga tonu rama tia e mata tia mo le manga fanga faso makua ngi ko inga o le mpua ele na peno fa tutula e pa tele ai si maliu le fai mo ma wale to ina e tu o le mere ta tauna mo li mau yai ai fai ta o ia mea uma wa ai foi la ile mo li mau le na fai ile maliu la o tamatoa. Went straight to the point I tautua. I mea sa tautua ai, I mea ele iai se tūranga vana whape ia a mela anga le ai pai a mea la fai le pei o ia mele na te amaia. Ua malus furua tau sanga to ina. Ua o tele o lor to ina por me e o vale matua io e pore me o ta tau na fetu na ilo na mafofo o lana mena na faile maliu lea o le to e senga na o isi tangata tu titi a tore se lau bua se lau tangata o ave e sero la tu fatu tu ina lea a o fai pule ia muri ta ia le lanta tu va ia tima I mai tai lo ia le la fe minister na le la pise ko keisi ka ko mele ale tulanga na ia you know, ele o atu e focus le lei I le tūlanga o lātou to whinga wha palemeni. Ai o atu e va ili ai tūlanga ka le whapea ia o au o le lo ia o le awala sa o le tatauna whai whapea le ai o le palemeni e soa lau pule ai ia alau tu la fono mani mea e wha lei ai sa moa. Ai lo le alwato tangata to tasi e wha ai lo ai so na nga waa masona fia poto, masona fia mata mua. Ia, ai o te wha ai tuila. O lai wha manuia mai sia li o pali I John Taimalangi lantama o whaorisa. Mo tangata wai le ali I le loto wha mangalo. Waalu e tunga mau, wha mangalo o ani se mani leanga alu mai. Au la ua ia malangkama, whaorisa malangkama nenga whaia aso. Yeah. O la na tama lena, wa ole whai pea mai nisi, ole mea tonu ale wale nga sao le whai ngole mole maua tula epa. Ole lilia. La tama leo awelua. Awelua e na. Yeah. Anyway, yeah. Move forward.
Mana ia o le whaasoa le wa au mai whaapea o se fuafuanga alualu mamau a le vaenga le MEF, le Ministry of Agriculture and Fisheries. Yeah. Le whaapea o le atu ese ina. Ia mana ia wa ia na whaingofia la ia ese a le vaenga la au whainga whaiva, ese whaila vaenga la au whaifa toanga. Wa olo la le whaapea telefoni whaamanianga o le asa sa mai te tono le atunu. E tusai mai ia vaenga ese o le atina e ina o whatoanga ia whapea fo le vaenga o whainga whaiva. Mana ia na fufuanga warpi o le ua ta pena i minsta ia male whainga malo. Nau whanongo longo i le fono Amerika Samoa na leila. Okay. Lai. Ele i lava la so u ngalo tangoasia i la u e umoto e sau i whanongo longo. Pato le mea na o pu e maina. O le livi foi lea e whamatalai i le whaongaina e mala vale le o meo aero drones o aero bridges lea e whaonga e sababari tangata i tu. Le kos le wa incur tātou se lauta. O le mea le au mai Amerika Samoa. Whawhewhea na si i le tau pia whapio le mo le whaale leo o ala la papa ia e whisota i le whaongaina e vale le laiti ia mena. It's a good point. It's a very good point. E te tauranto e tilo iai ia i lato o whaia mea lea. Mane tatu malo i Samoa. Ele hindi vale te tele o atu i Amerika Samoa whio e tue lau te whaongaina aero bridges ia. E moni sau noanga na wa le whapea mai le amatanga. Yeah. E a foi exemption ia tutuila le tuto mia le aerodrome livi lea. Ai pe wa whaate ia ina wa avatu. La vea, le tongi tuila. E tongi le passport national. E le tongi le citizen, US citizen. Mata bifo tuila lua passport. O le passport le national, ma le passport le citizen. E le ala mai na o whamatala e tangata na interview e le wanga. E to tongi e le to tongia le US national. O le US citizen. Ai to tongi tu salele ia le passport Samoa. Ma le passport US national e tongi. I patentu la e pa awhai tūlanga le nā. A whaila whatetainga. O lala a whape o te US national and o whanau tutuila. So that's a bit discriminated la ia te au being. Ele o se tangata anu Samoa. A lena ana o peila le tūlanga le wale paule mena o iloinga. Whapea aina ua umana yani fontanga wa yani aiainga. Ua whamanino ai exempt ia tutuila lato te le tutongina le se lauta la lea. Ai pei o le ua whaate ia ai la ina ua avatu. Ua include ai matutuila. Ia o le la po le ale tūlanga o iei pe la iei ne whiutanga inga poni fono. Ai whawhetai o le la iei le fono lea le atua Samoa le whai atu ia me. O le nā le la iloa ilo le tūlanga iai. Yeah, ole that's a catch. No vai et for ia ole whaonga o le aerodrome ne ka ua. Ai le whaonga ne vale le laiti. Which is fair enough. Yes. Fair enough because e le whaonga inga ia ni aero bridge le nei I wa alaiti. O le sa mawani I lalo lungo tamek. Po le tūlanga le nā le sa tawele amatanga exempt tutuila. A le wa mula e whato ailo I wato yele tūlanga wato e whaopopo. Ia, e au ngāre tatu te tiro I mea ia. Me wina o te whiwhia o te whanongolongo I whanua a tuila fo ima alato io e wai e fo I wanga e tae ane e tatu. Ia, e mese lava o territorial maroni ma tu te nofuai. Ia, mena whai mo whanongolongo iai I o lato fontanga. Tā ua tele. Tā ua fo imo nai tatu tangata wapi tele le. Ia, a tatu tatalia ia le whanua lea foi. Ale ato Samoa. Ia, pe isi swing o le vanga le.
Ia o le situ langa le iai o le maua tutula e pai Samoa. Wa mānai a lava tā pena penanga o lo whai nei mo le tātou sisi ngā fua. Ai mai si le tā penanga o le whauru whaleina o le tātou maketi le isa walalo a. Mai wa mānai, wa mantua o tua tonu o le maketi lea o lo i e whaleia. O le whaleia lale nei. It's a busy traffic to and fro. Le wa o le la wata pena ave ese uma a la whaane le ai ka paka a wale tātou maketi. Ma o le wa mo le mawina mai to tele le mamalo le atunu. Le na si i le maketi le mantua le maketi o i a le i aso sa. Ia wa e tele i o tele o i sa mua tula epa. Aso sa lo o aso fia le i sa mua. Ta le wha le tae au po le lima. Ma le wana o usu o le maketi le o ia. Wa le maketi o ia, ai was whaatau so se mea, lava me ai vela, o, me ai aisa me uma, o fua whatoanga, o veggies, o e tumu, e te whiu te savali tai au, ma nei ele manongi le vaisalo, manongi kokoesi, manongi male lea fole koko alesa, so se mea, a le la mo wha mea, na mai le whaafitai e se tasi o tangata mwhapea mai. Whaafetai na whionga le li pale mia, le minsta o tu le sima le minsta o whatoanga i le tapenanga ua whaifale i le maketi i fungalei. Ai masipa iai le mamalo le atunu e whaatawa i la tofu o whatoanga. Wa mānaia. Mo whanua e pa i le melea. E iere por kalame le tu e pina e le maketi. Lai mai e matautia le mau o Samoa. O le si mena wai, na fu e uma le malo. Sau le malo whaatau uma mea mata tangata i tono le maketi. Le la ua ta ua le pale mia. Le ua whaanga i le whale furi ta penai i a fua whaere lea. Ta uma e le malo. Na le watu au whai makeki whafo. O le lato me whai o le ave whaatau au uma ta pena e le malo i a le meo containers i talo po le alawatu i ngā o se tasile tunanga mana ia. E tanga i whala iei tula epa. Sa nga i fo iei tanoa ngā tula epa ma le fōlinga apa mātongtongi lo si o eri mwhapea mai. Wa mātitiva le atunu ua le aini mea mata. A o le wa maa ua nei. Te le i o le sao le wa whai ele malo. Wo maila au whai whatoanga ma lato wha ele leanga. Nana titila toa le malo ua tele o mai whaatau ave stoi o le Airport Authority. Taimi fo i atu ia investors ia ma le au whaatau i maketi whafo. Nana watoa lato whaatau sa o mai. Le ua umana ta pena le malo. O lai, e le aise tūlanga o le a ngā wala au whai whatoanga. They will provide mawal lato tupe straight away whaanga yoia lato. Ale wheno mai e mere tau whaaleanga. Mai le tau whaaleanga i ngā ruenga leo lo tau mwhai e whainga malo. E umane nei o langa pa wale o le mea lau te counter i ngai malo. So o le tau whaaleanga. Ua used for iei o te talinga. E pa wala le mea tau whaaleanga mai I move on na tātou le development. O le tunu. Ia la se salente anei ina ua umale moli maua le fionga le le maliu iei mea na whai la stona ai. Ai aso sāloa o mai fo i lunga i re neitoe ina a moso malana tamba wha valea lea. Whai mai fo i le tau whaaleanga. Tusa fōringa mai o lato fuafuanga fau ma lato mea fau leanga sa tau whai i taimi o lato paia ina. Le whao ngāse se ino tupe, whao ngāse se ino a seta. O lea, it's because that's what they have been doing, they're now tua ia whainga malo, which is whawhena tua i whainga malo. Le whato a ono masina, a o mena tutupu taimi o lato paia ina. Le fo la mai whapea mai, ia, e mai whai mai e tufa tupe, e tufa ta se lau lima sefulu a le peso o pao. Io e o loo tau mawhai whainga malo e fo fōr whawhita uli. A o aina ngā fōr whawhita uli le nei. Na a mata mai le taimi o paia i ngā tula epa, sau le paia i ngā fia me. Na fofo,
le o tinga inga le malo tau fofo a o to mai e tua ia le whainga malo langa le ni mena tutupu le taimi le nei Boa ele lei e manei e foi le malo e au le taria fua ma tusi le lima. Just fix it. Go ahead and fix it. O po ai lava fale tonu, just fix it. E loa ina le tai ma le malo le lei. O ni to point finger po ai na fai le mele o in fai le mele. Pinga malo tu la epa le winga la tala. Mo foi o mai la so satu la epa malam tama lea. Au mai fo le nei ma le na al mele tu lai mai. Na la tupo al fale tonu. Ele o to titilo whainga malo silingia. Oi a oina mafua, oi, they fix it. O no lea, o le manu manunga ma le alofa ia Samoa. Le winga na lo tala. I lo ai le malo le lei ma le malo e lava le tofa ma le whautotanga. Just go ahead. Po le ala le tonu. To a oa to tonu le fono. Pa matala ai mea le whale tonu. O le mea silina leanga o umar fono na nei. Umar fono na nafi. E te tonu mai la oe. Just meet up kala e sau ni foi ni por kalambe ra wanga nani. Fa asau wele ngasu fa asau wele nei malena. Ai le ema sisi na ngana e tonu fa fono. O mala tu melia. O le me pito sili na matangaso li. O le lenga ngana le kukuru ngai fai upu mankala. Nga le file mua masipi la ngukukono. E ke va aila o le mele la me. Pero le tala le rile na fai isi mista. To atolu verses 1. Tasir minista ai fai to atolu le. Oi, tu la epa o langa kamba nga lau kamba larka uringo. Uringa ma kong. Ya nang kamba apa fanga ma kong. Ya maledi o la le pule. Porque que a cola luz fumingo que a rua que o papel cala se cuir se vai ngat papel o anu ka ko kenyo kala mo io Amal tu fa tu la epa. Malekala o le pule. Ele minskanga ka king fangu re vai lima la kuminska. Ele ting fangu tu la epa. Dalo file mas ya simal matanga we le pule. Na wa enu fo fa aleanga mai le mo li mauma fa masino Samoa. Le ting fangu le fionga mo fa wo ile official vai li breweries. Nai te loa, a no lea, o le loto ina leanga, le loto ina te tele le fau leanga. Wa eno faita u mawalalo ina, le tamadi yanga. E te le fiu alwala au o ele minsta, o le grandson. Lima paya inga e te le songi se tofi minsta. A e tasi paya inga, tasi le masina e minsta. Tulanga na yai. Me maliena, lo te mafau, ye mo fanua. After le chen lo atu cha tu a matata tu fono na ni or sfuta sia matu so le tu a telefon. Ale sala fia na mato. Or fit tu foi tu sa 7:30. A matura a forsutas. Le winga la mafanu. O te ata. O fiu fa longo ni le o ri ia na ni. Tu la epa fono toe. Ai te va ai la se por kala me fui mala ku kama ngangi e va ai foi le sau ai ai le man tole se mele wo man tua nei tu la epa ana matua I lolo ke mai le tulanga o le lakapi mo fai mai ia mo fa por kiki fa fe por kiki le wa fa manino e nisi o tama fa na wale atunu sai to tono le manu Samoa ini fono tanga sa awai petania sa yaila le sui le na fa manino e nga o le taimi o tu la I mele toi ino le fionga tu ya tua sa fa atama na te le tai fono na te le ilo te ina ni mea na le manino a le almesayai fa pea mai le saunoanga so se taimi lava o whainga malanga le amasi I le au. E a fio mai lava le tui atua wha atasi ma le au. Whai mai ana wha manianga. Whai mai ia lapata inga matu walalo I tamata alo. Ala mele sa whai atula e pale sa tato mol mawina.
tele o tausanga. Ia, o te whaatu la watu la epa. O au, ta o ula la wā. Ala le te ni, o te o le te tango le tapa. Ai, o te whawhtai ta alonga al mansa mua. E whapea mai ai ta mao le ai ngai ta. E whewa pe o te ni ka alo le mansa mua. Le World Cup mulmuli sa whainga New Zealand. Everywhere sa o i le mansa mua nei. I travel with the team. Team munga. Sa welo maua ni maumia. E la wale te tango. O i la o te whamao ni ai sa la lafo tu la e patele ni tala i taimina. Na leanga i ta alo o whai ina le au. Lale upuna lafo. Mai kako para ai linko wake. You know, these are the kind of language. You know, very foul mouth. O le ala le tamata alo la ona wha so fia se langona. E fia ta alo molo na tunu. Pea wha pe o le whainga le nei. Ma tupe na le tai se lauta lai ave mata mata alo. A le na manino lava sau noanga se tasi fo ta mari ta mawhanau. Sa ta alo le mansa moa. Ia to o vaenga. E ese mea. E le i tai fono le fionga tu ia tua. Sa whaata maa. A o lona senga. O le fionga tu ia tua e malanga mai taimi umale a malanga. Ma si i lava le valele. Whaala e au. Whaile wha manuanga le au. Alal mena i tura e pam. O te re lofo ia la e pape na o sana sapoti tu tono le locker room. I don't think so. O ai foi o to ina tupua. Na ia ile tau le valu lima i valu ono tau sa se tau sanga nervo. Na fai ina isa mo i a fiti le triangular tournament. Sa o ia temina te lole upo to ina na la tu tono. O le whaora tō tonga ina. Natu ar tō ina latu tono le locker room le o tau tala. Ana tua e tō champini foi sa mo le triangular tournament tau sanga na tonga fiti. Tala tō ina whai mai ia vai. Roto te tere ma fia. Pa u le popo. Pa u le aile popona. Pa pena. Mana e o le tau tala tō ina tō tono le locker room. O lai whanua no umatau ta a whaila na whaitu le epa se me whapea i lana au. I lana tu. O si tūranga mare. Never. Yeah.